وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagariyami, mga bubayami, mga luksami, mga watami, giibuk man sa oras tano, isasanggi tano ko uman lagi da iya gawi, di tano kapakang bubulayo ka, si isagyang ka iya mapunto ka oras, ibupaguman tano si iko, panaguntaman tano, ko di tano kapagintaw sa giyang ka iya dunia, na lalambuon sa giyang kutuwa kaprag na tanong kubalasian ko kapakataling matanong si sa alungan amori si sa giyang kaiya mapunto ka oras tanong na ay niya mapipikir tanong bagan tanong sa usayan baluin tanong alang tanong si sa giyang kaiya oras tanong imanto na sumakapantag ko kasug sa mapia nagugiyang kutwa kasapar sa marata ay sabab giyang kaiya kasug sa mapia nagugiyang kaiya kasapar sa marata na ayad na kikilbag saya na sudin sa mga nabi na sampurna ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyang kaiya kasugo sa mapia na gukasapar sa marata na dednaw na ana iya makalalabiya amal na gudaaw na ana iya amal apakubibayaan wallah sabab si sa giyang kutuwa ayad na aawidan utaw adirun gulola na giyang kutuwa mala ko mga subuan wallah maana giyang kutuwa kapsibta ko pagtaw puun si sagyang kutuwa kami na saan umarata pagwitan sila si sagyang kutuwa mapia kapagintaw si sagyang kaiya dunia na sampurna si ikukibugintaw na si sagyang kaiya agamatan wa agama Islam. Pitir wallahu ta'ala si sa surah Ali Imran si ikwayat taika magato sagusapulo pitir wallahu ta'ala at tigyan manai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Pihak isabutan katan wallah agyang kaiya katiruyan tigana kuntum khaira ummah miyabalui kanu urina miya adeng kanua pirmirua pagtaw miya adeng kanu urina miya balui kanua pirmirua pagtaw ukhrijat linnas apiya kagmaw ku mga manusia piya kagmaw ku mga tao ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ipsugu yu sumapiya ipsugu yu so ukita mapiya nagu ipsepariyo sumarata wa tu'minuna billah nagu paparatian yus wallah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum na upama kamiyaratiya so mga ahlul kitab piyamamugan sa kitab lakana khairan lahum na mataan amabaloy amapya abagi aniran minhumul mu'minun susab edikiran atigwallah namyamaratiya wa aktsaruhumul fasiqun na ay akadak langkiran na mga sungklin uli nakikasusurang
Pihak kisabutan katan wallah aya akia sabapan sakia balui tanu pagtaw apirmiro mapia apagtaw na sabab sagiang kaya masatano udi nagiang kaya pagtaw pembetuan sa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya da alawan yan amadakal aya da alawan yan kumadakal kulangun upagtaw si kuya makna niya nakapasugo sa mapia nagugiyang kutwa kapsyo para sa marata si kumiyang una mga nabi naad na keto nakako kadaklan udi naad na keto nakako mga nabi adad na bo numiyarat tiya ad na keto nakako mga nabi ayaw umiyarat tiya nasa sakataw ayaw keto nakako mga nabi ayaw umiyarat tiya ko pagtaw niyan na 2 kataw 3 kataw masa 10 kataw ugaid na aya akia betui sagiang kaya masa tanu sa khaira umma permirwa pagtaw na aya sabab na kagi giai ipagtaw amada kalon subu sama pia nagugiang kutua aya makna niyan na separon sama rata itro Umar radhiyallahu taala anhu atiyan manai man sarrahu an yakuna min hadhihi al-ummati falyuaddi syarta Allah fiha sadin catau kebubayaan yan ama pada sagiang kaya pagtaw ating manai o Umar sadin catau kebubayaan yan ama balui sakanian apa sagiang kaya pagtaw nang gudalanan yan udina tunay niyan so isa syaratun wallah saka kebalu inian apa disagiang kaya ummah udi nagiang kaya pagtaw makna am belui sakanian apa sugu sama pia nagwaya makna nian nafsu par sama rata giuti sabab so Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala na ayakat tiruyan natigina innama sarat ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira ummah لأن المسلمين منهم أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى Pitero Imam Al-Qurtubi isa ini kumala apa na nafsir sa Quran aya katiruyan natigyan aya buat tigyan akya baloy agyang kaya pagtaw khaira umma gyang kaya pagtaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayabu akia baluin yan khaira ummah na ayat sabab na mas madakal sumanga muslim sagiang kaya pagtaw adi sumyang una pagtaw mas madakal sumanga muslim si sagiang kaya kapapantagan pagtaw adi sumyang una pagtaw naguso kasugo na sa mapya naguso kasaparon sa marata na mababembar sisi kuwaya makna niyan na miyakam bala-bala udi nagiang kutwa kababali ugalbak akasubu sama pia naugiang kutwa kasapar sama marata na lumalangkap si sagiang kaya pagtaw lumalangkap si sagiang kaya aya makna niyan na pagtaw nagianan isabab aya kaya betwira ketanu sa khaira ummah na kaya madakalar ketanu sumanga muslim adigiang kutwa miyaw na pagtaw miyaw una pagtaw nagugiang kutwa kapsi partano sama rata na lumiyang kapsi sagiang kaya dunia udi na aya makna niyan na miyakam bala-bala isagiang kaya dunia agiang kutwa kapsi par sama rata nagugiang kutwa kapsi sama pia pada penakatiro Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala natigyan fi hadhihi al-ayati madhun li hadhihi al-umma ma aqamu dhalika wattasafu bih فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا في هلاكهم aya katuru Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala natigian agiang kaya anu sa Quran akia betu isagiang kaya pagtaw sa khaira umma permirwa pagtaw nagiai ating Imam Al-Qurtubi na aya makna niyan na bantugan agiang kaya pagtaw aya makna niyan na bantugan agiang kaya pagtaw ko kiya bantuga kiran wallah aya kiya bantuga kiran wallah
nakagi asiran namya balui siran akhaira umma pirmirwa aya maknanian na pagtaw ining gulalaniran suka sugu sama pia nagu ining gulalaniran agiang kutwa kasapar samarata fa idza tarakut taghyir na amai atigu Imam Al-Qurtubi ka ibaga kiran soka kisapar nako marata nagu giang kutwa kisugu nako mapia na keda kiran agiang kutwa kabebantu kiran wallah na aya kisam bikiran na aya maknanian na kepaawingan siran pewingan siran wallahu ta'ala wa kana dzalika sababan fi halakihim nagyanan ikesababan ati Imam Al-Qurtubi saka kebinasairan yang kaya pagitaw na amay ka ibaga kiran agiang kutwa kasugu sama pia naguso kasapar samarata na kesababan uto saka kebinasa agiang kaya pagitaw kesababan saka kisuga tekiran agiang kutwa tiuba nagugiang kutwa rarangit wallah sabab sagiang kutwa aya maknanian nakipembegakan ako kasugu sama pia nagugiang kutwa kasapar samarata kailangan ya adi tanuming gulalan si sagiang kaiya aya maknanian na antun ini bana kasugu sama pia nagugiang kaiya kasapar samarata kaya sabab sa wallahu ta'ala na piano tulian amataan ayat tau amya makaapas si sagiang kaya masa odina aya mga tao amya makaapas si sagiang kaya pagtaw na sumanga tao apo pumanugo sa mapia na ipisapariran agiang kutwa mga rata mga tao apo pumanugo kumapia nagupupumana par si kumarata giyutwi kiatirun wallahu ta'ala atigian wama kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulm wa ahluha muslihun da mapatutok wallah dipatutok kadnan ubanian binasa supiti barangan inged bizulmin sa ayamanan yan ng gulalan sa kapanalimbut wa ahluha muslihun aso mga tauron na pupumangumpia waya maknan yan na pagtaw so mga tauron na pupugumpia aniran so waya maknan yan na pagtaw ayamana nagyang kaya masatano nataman sa makamuayan agyang kutwakap sugu sama pia nagugyang kutwakap separ samarata na dim binasaan wallah suwaya maanan yan na mga inged udi na suwanto na iba na mga pagtaw ugay na inopan mabinasa agyang kutwa inged abinasaan sa kanyan wallahu ta'ala kaaya sabapoto na kagi amya papason udi na miya po kason agyang kutwa kasugu sama pia nagugiang kutwa ayam ananian nakasapar samarata leni mana agiang kutwa miyang gulaula kumiyaw na amasa ayam ananian nasiu pakiran agiang kutwa mga suguan wallah nagusiu kiran agiang kutwa mga lalangan wallah asiran so pembetuan sa mga ashabus sabat mga tao asiu pakiran so suguan wallah si ikwalungan asabto asi kwa aya betadiran agi sumyang una pagtaw aya betadiran nasiran na uman alungan asabto na miyaka lala agi ang kutwa pupakaw mga seda uman alungan asabto na aya mananian na di magi tugun agi ang kutwa mga seda na upamakamangi seda sutaw na aya mananian na mala akakwanian aseda si isa agi ang kutwa alungan asabto na wallahu ta'ala na siaparan yan agiang kutwa pagtaw ini saparian kiran so kapangisda si iku alungan asabto na aya siwa mga tao na si iku kapipita ko sabto na peteen niran agiang kutwa mga poktiran na mataan niran agiang kutwa mga poktiran udi na disiran imangalot na makapangalot siran na ayaman na niyan na mapita ng beto na niran agiang kutwa poktiran mapita alungan na ahad nambe betul niran agiang kutwa poktiran udi na pagile niran agiang kutwa kalutiran na kuwa niran nakamapo penuh asda Nagu na ini sa parkiran untuk Allah. Ini sa parkiran Allah. So kapangisda walungan asap to. Oga na ayama na niya na siyo parkiran agiang kutwa ini sa parkiran wallah. Kasiyugu kiran. Nasabab sa agiang kutwa kaya sugu kairan nung nakapiang ilayan nilang saukit. Ayama na niyan
na anto na inibana kapakapangin sidairan ko sabto nagyutui sabab apitero sabab dikiran at tigiran eno niyo suguka suwaya makna niya nalalangan wallah eno niyo supaka su Allah ini sabariyar katano suwaya makna niya nakapangin sida kwalungan asabto na eno ni wa ipenggulula na ayat ini sembag agi yang kutua mga tao na tigiran akanaba kami dipangin sida alungan asabto kaya makna niya na at tiana miro nagyang kaya po katami Nabi itu nami kwalungan ahad na ayam makna niya na adna miya kwa miya sida na sabab sa giyang kutua ayam makna niya na kiya sugu kairan kumangalalangan wallah sabab sa giyang kutua kiya supakairan si wallah kaping gelbakiran agyang kutua ini sa parkiran wallah na ayam pitiru kiran wallah na tig wallah kunu qiradatan khasiin Benui kanut na tigwallah ang mga amo ayam ananiya nakipa kadadapanas. Nagyutoy ka sababan sa kiyabanuy agyang kuto ang mga pagtaw ang mga amo. Biyaluy sinan wallah ang mga amo. Sabab sa agyang kuto kiya supakairan sa agyang kuto lalangan wallah. Akna ba marayag akyang galbakairanun kapiyang ilayan ng saukit. Ayam maknanya na malu siranun di pekeluis na sabab sagiang kutwa kaya sopak waya maknanya na asubuan wallah giang kutwa panduan wallah nagiutui kaya berwiran amang amu agiutui ini siksakiran wallah subhanahu wa ta'ala si sagiang kutwa kaya sopakiran ilani mana to agiang kutwa kaya binasakiran agiang kutwa ya maknanya na masairan miya binasasiran agiang kutwa mga dusairan Giyang kutwa kiya supakairan kulalangan wallah na ini kabinasairan na giyang kutwa pagtaw natalusiran baad matatalo baad giyang kutwa ay makna niya na pagtaw sa lagi kiyat tiruon Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atigir manai kanu aslatan sulusun nahaw wa sulusun qalu lam ta'iduna qauman illahu muhlikuhum وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم ayakon betad agi yang kutwa mga tao na talusiran bagi so sabad kiran na siaparan iran agi yang kutwa pagtaw siaparan iran sa agi yang kutwa pinggulawlairan na sokman so sabagi kiran na gumagenak sa ayamana na tigiran eno niyo penepesapari agi yang kanan mga tao asudin suwallahi binasakiran Sopman susabay dikiran na siyugu kiran din agyang kutwa lalangan wallah na ayabu amiyak apas kiran na agyang kutwa tao mga tao ayam na niya na sumia parkiran si sagyang kutwa kalalalungan nila ayamana na susabay di mga tao na pitudan nila agyang kutwa sabagi o keso pa kairan na kulalangan wallah dasiran sapar sagyang kutwa keso guka kulalangan wallah Sopman susah bagi na sumia parsiran. Sopman susah bagi na mga pedikiran. Na pala ya otomimbu balu ya amu. Sa ayabu ada kiran balu ya amu nagiang kutwa sumia parkiran sagiang kutwa galbakiran. Nilai ni mana tu? Ayam mana niya napapantik niran su Allah. Kagi ada sirang ko napangi sedak walungan na sabto. Na ayam mana niyan na tiya niran nagiang kutwa poktiran si iku subuh walungan na sabto. Na ayakam betunay ranun na si ikwalungan na ahad piangilay ninan saukit ayam na niya nadira na kalwi si sagyang kutwa masa ugaid na sabab ko kaya sugu ka agyang kutwa lalangan wallah nagyutwi ayam na niya na kaya binasakiran wallah subhanahu wa ta'ala ay dapat yung si sagyang kaya masa tanong piagdasan utaw so haram minda ka na sa mga paririba mindakan sa mga tao ang mga papasang ikan daramat mindakan sa mga tao ang mga sumpaw mindakan sa mga tao adi magdas sa haram ayakaw yaganiran na pun sa haram mga tao asyo pakiran sa mga lalangan wallah mga tao ayam ananiya na mga talibuno mga tao ang mga darwaka ugay nagyang kaya masatano na amay kada ama katitindig asya para kumarata nagusugu kumapia na mataan agyang kaya akapakat talingma orang itu wallah na kerabaray niyan so pagitaw nagwaya maana niya na pelang kapasisa agyang kaya pagitaw kailangan
agi ang kutwa ayam mana niyan na kapsugutanu sama pia nagugi ang kutwa kapsepartanu sama rata uwe na kagi isugutanu sama pia na aya kailangan ako kasugu sama pia na aya mana niyan na pagadatin tanu swagama aya kailangan ako sugu sama pia na katawanian agi ang kutwa isugu yan nagu katawanian agi ang kutwa isaparian nagu aya patut kung sugu kumapia nagu separ kumarata na aya mo na sa pagpunan yan nagi ginawa niyan nagu suwaya maanan yan na pamilya niyan yanan mga urip no Allah kailangan tano si sagyang kaya di tano kapagintaw sagyang kaya dunia man to na minda ka na sumanga pawan minda ka na sumanga lampawi pero untano kinan agi ang kutwa haram natigira na nagudno ba ini haram kabaka na kiyan ini pamasako sa kasangkapan o di na ba ini haram apya pa na haramaya iba ko kiyan ini pamasako san ditarnakan o di na ini kuha ko sa yamanan niya natrakakan na malagi dito kami akausar ka din sa haram di ka din napapumangilay sa ukit agyang kutwa yamanan niyan na anto na iniba na haram agyang kutwa haram na malagi dito ka naka anta kaya yamanan niya nabaluy nakakasangkapan na haram mo to naginan mga urip ni Allah madakal sumang ulama tanu ipsugu iran agi ang kutwa mapia na ipsepariran agi ang kutwa marata ini untuk iran ako mga mimbar na dun sumanga seminar nagiman ipia kamu masaw giyaman ipia kamu masaw si cagyang kaya masa tanu kaya ira ini sugu sumapia na di sumanan sumanga ulama na isapar sumarata na di ipamagi suwi-suwi na sumanga ulama katayap manatigiran lagi ang kaya mga ulama ay pagpangusyatiran so kasidika kawasira na kasidika katayap man sumanga ulama ay pagpangusyatiran so kabagay sa kata kawasira na kapatiki ko sa katatanong karena bagi ito hadap o mga ulama tanong kaaya hadap o mga ulama tanong na anda manaya ikasuti tanong ando manay kalimpiw tanong kalimpiw mga puso tanong na kalimpiw mga ginawa tanong na kalimpiw mga tamok tanong na lalambuon o kuwaya maanan yan na di tanong kapagintaw sa giyang kaya dunia guwani kung makalangkap suwaya maanan yan na koko mitiro sumang ulama ini dapuiran sa mimbar ini yung tuliran ako mga seminar si mga istisyon telebisyon Pitero iran awakan usaya pamangapad uwakan usaya pamangapad ka haramanan na aya pitero mga tao natigiran na piya ka haramaya o mga ulama kada bayran ng kulog leni man ito na ino kagiyam yaw maagyang kutwa lalag mga ulama ayaw mo anan yan na mayaw mayran agyang kutwa kabinasaan madakalag katuon tanong ayan ay nulugyan nun nagyang kutwa kawanin yan ayaw maanan yan na igagana to mga lokos yan na miyada sa miya kaysa isa kaya ayaw maanan yan na tiyutong yan nun sa miya kaysa iyang kutwa tamok yan yan ang mga urip no Allah di tanong ka mo punanitan sa mga ulama tanong ayaw maanan yan na sa mga ulama tanong nada amar gisauran naguda amaran tiya anungan saka pa na namariran ako kipsugu nila na kumapia na ugyang kutwa kipsepar nila na kumarata kanabaad na kuha nila na katanwa sukay kanabaad na sasakat nila na katanwa sukay kasiran nagagalaba kanila na agyang kutwa sa nganiran gagalaba kanila na agyang kutwa inibigay kiran wallah paturay kiran nawgaid na aya kadakla na kumanga pagitaw na dilan pumamakinagan ng suwaya makna niya na mga ulama nagiyan na benaraya tito din na benaraya agyang kaya mo ulaw na tanong na anto na ikarina na sumanga ulama na sinan din ipupumakaw marakatan kuwaya makna niya na kipsugu nilarakatan o kumapia kipsepar nilarakatan o kumarata ino kita nilan suwaya makna niya na seminar ino kita nilan sumanga jumaat ino kita nilan sumanga istisyon sumanga telebisyon ino kita nilan agyang kaya social media malagi usi sa Facebook anta kasi kuya maanan yan na Telegram si kwanto na iba na anto na iba na YouTube
na inu kita niran agiang kutua ki pepenulun niran si kumapia na ugiang kutua ki separ niran kumarata na da kasukada kala na kupagitaw na mimbang lebuta na aya maknanian na tiutupan wallah agiang kutua pusuiran ka aya maknanian na malagi diupag kenegiran sumanga ulama anta kadi na da bakiran peratiak mga ulama. Soman sumanga ulama na ipupunanawagi na nakatano suka surgaan tanong na pagpagawat ni rarakatan wagi ang kutwa ayam anan yan na kabinasaan tanong ko di tanong kapagintaw sa giyang kaya dunia na ayam anak nagyang kutwa kabinasaan ko kapagataling matanong si salungan amori piya ka mo masasagyang kaya pagtaw aso ayam anan yan na pendulo na kumapia na separa kumarata na ayam marata ko pangilelean o pagtaw nagyi inadin mati magaan na pakaw maagyang kutwa rarangit wallah. Buani ko isugo mga ulama sumarata, mapia. Na isa pa rin sumarata. Na piya karata sa mga ulama. Na kagya mabinasa agyang kanan na ingeditan wa marawi. Na aya Peter mga tao na tigidan na giidin. Inwa imiya binasa. Kagya sa mga ulama na miyong pelaksiran na dasilan sugo sa mapia na dasilan sa para sa marata. Upamana peninditan tanong sa mga ulama tanong. Asiran na masung-sungang irong-iran. Da amar gesauran na da amaran ti alungan sa aya maknanian nakipsugu niran na kumapia na ukip separ niran na kumarata na batan usiran di isuman sumana norian yan nakagi pa kau masuk arang itu Allah na aya pupunin ditantanu na sumanga ulama buani ko aya maknanian na makau masuan tu na iba na piti barangan agrupo na siurang umanga ulama taman sa aya maknanian na adna keto na kumanga ulama tanwa pinggulaulaan sa di mapia adna keto na kumanga ulama tanong inurusan sa timbak inaluan asinapang at nagkalto na ko mga ulama tanong aya mananian nariyayutan aya sabab nakagigiyang kutwa kipsugu niya na kumapia na ugiyang kutwa kipsupar niya na kumarata na masusurang yan so pagtaw si sagiyang kutwa betadinan nagianan mga urip wallah editano saya ka kapumuba ada sa mga ulama tanong kaing gugulalan nila na agiyang kutwa babagay kiran wallah apa turay udina sangan ako di kapagintaw si sagyang kaya dunia di tano kapunditan sa mga ulamatan kaso mga ulamatan na ayamana na ingugulalan niran susangan niran malagi di umadakal sa pagitaw anta kami ito malagi di undadakal sa pagitaw anta kami ito na isiran rurutos sa nakuwaya maknanian nakapagpagayagay rarakatano si kumanga subuan wallah naguyang kutwa kipsepar ni rarakatano si kumanga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala na mata di tanuman sa karina ayabu alalag o mga tao na tigilan agyang kaya mga ulama nabasiran din niya makaswasa kikaw umpalak sila na kumanga darpairan basiran din niya makaswasa diran isugu sumapia nagudiran isepar sumarata dagianan namatan asadin sa tao at isan ng gulula di isan tero na tao ayam maknanian na kaya pagdasan niyan so sapo mga ulama tao kaya pagdasan niyan so ayam maknanian na sapo mga ulama aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina innal ulama warasatul anbiya mata na sa mga ulama na sila ni mga ganti mga rasul wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam aso mga nabi na kanabayak kaya warisan kiran o mga ulama na mga tamo ka dinar agu dirham ka ayak kaya warisan kiran o mga ulama na su ilmu ayak kaya warisan kiran o mga ulama na su ilmu lagianan editan usiran balui na asen dita kuaya maknanian naditan ka kedegasi ko ontol kasubang ulama tanong na disiran rotosan ako kipsug nirar tanong kumapia nagsukip sepan niran kumarata daw ba tanong ko mga ulama tanong pupunanawagi na tanong sumapia nagwaya maknanian na ipusapari na tanong sumarata na anda man yan nasa katanwi di po mamakinag ano man na sa katanwi di kuwa ko kamapianep kita ring marakatan mga ulama kaaya pesunguan tanong nagiyang kutwa kabinasaan ako di tanong kapagintaw sa giyang kaya dunia
Naginan mangorib no Allah. Dito no saya kesenditan sa mga ulamatan. Ito'y sabab apitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atigina inna min ummati qauman yu'tawna mithla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkar. Mata natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam aadna apadku ummatakan apagtaw ambagan silan sa balas alagid umanga balas umyaw na aniran antunay sebab yunkiruna al-munkar ayam ananian na ipsepariran tuan tunay ni bana marata ipsepariran agyang kutwa marata nagi ya mga urip no Allah ayam ananian na kailangan sila katanwag yang kutwa ka antunay ni ba nakasalapi daw at tanong kung mga ulamatan si isagyang kutwa kip sugu nirar katanong kumapya nagugyang kutwa kip separ nirar katanong si ikwaya maanan yan na marata andit ni kada ukat tetap pa usaha kumarata nagugyang kutwa ka susugu kumapya napakaw maagyang kutwa rarang ito Allah nagugyang kutwa murka wallah subhanahu wa ta'ala sa lagi dagyang kutwa keterun wallah lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun ayamana nakiyamur kanati wallah so sila nutu ada pamaratiya min bani Israel apa dekum buatan Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam sanggulalan aku katru Dawud aku Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun gitu manati wallah na sabab kuya maknanian na kaya surangiran nagugyang kutwa yang maknanian na kaya nagumiyabalu isiran aki kasusupak miyabalu isiran aki kasusurang kanu la yatanahawna 'an munkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun aya betaniran nadiran ipis tetapa usah sumarata fa'aluhu kaberan dineping gulaula labisa ma kanu yaf'alun natungan ay amya karata-rata agyang kutwa di iran gulaulaan adin ni kau magiang kutwa masa akida agiang kutwa katu tapa usaha kumarata keda agiang kutwa kasugu sama pihak nagyutun ni karina sa adna pakataling ma amurka wallah adna pakataling ma ararangit wallah si ikwaya maananian na pagitaw nagi imang urip ng Allah kailangan si iso mga ulama tano kailangan si iso mga ulama tano na kailangan ko pagtaw agyang kutwa ka salapi dawairan kuwaya maknanian na mga ulama kaparati etano ko mga ulamatan kapamamakin gatano ko mga ulamatan kailangan nanan makasunggi tano sa oras kuwaya maknanian nadi itano kapamamakin ga ko mga ulamatan agi so mga ulamatan na sila ni isu betrakatano ko kabinasaan tan si isa gyang kaya ayaw maknanian na dunia na sampurna iyan nagyang kutwa kabinasaan tano ko kapakataling matano si isa lungan amori pagpagwito ni rara katano agyang kutwa mapia pagpagwito ni rara katano agyang kutwa darpa aayamanan yan napisis sa kuyaan ng mga sahaba nagyuti sabab mangurip ng Allah apitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin na igira at tigin Nabi siyagida di wagyang kutwa kalama-lama apa de ko mga kalama-lama o kasurgaan na ayam makna dia napa na tubukan urun ating Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lagi dengan sumanga darpa mga ulama ayam makna niyan napapangadin silan sa mga seminar papangadin silan sa ayam makna niyan na mga darpa di iron bendinganan di iron pagusain so ayam makna niyan agama tanu agama Islam kagi giutui ayam makna niyan nagigawra katano mga ulama nagugiutui kip sempay ni rarakatano si kung mga paturay kiran ay nisibukiran wallah yung ito mga atas tanggungan nila kung kebaluiran asiran imya maganad sisagyang kaya agama tanu agama Islam ugayad mga urip ng Allah na ayam masakitun sa ginawa
Na ayam mana niyan naminda kada sa mga seminar na kabilang sa tauron. Minda kada sa mga seminar apa pagwitan ako mga darpatano na di tano pun pagkapipito batan ronsong. Di tano ayam mana niyan na kagaga ubatan ron darpa. Guni ko sa iko mga nukas tano na andun ni kapakanagiran sa adna pa kaw maahulama kaadna ka din na seminar na api ikawatan yan na subo pa na miyakap paninimu sila na penggenat sila na kagi-isum sila sa giyang kutwa seminar kagi adun ko na apa kaw maahulama na kagi katawaninan abas tama kaw masuk ulama na ayam anaw to na ayap kita ling meron na giyang kutwa mapia na isa pariran ako pagitaw agiyang kutwa marata na sa giyang kaya masat tanong na inidangar ka tanong so ayaman na niyan na mga seminar sisi ko ayaman na niyan na mga walay tanong kami sikat agiyang kaya social media na minda ka nun sa mga ulama ayaman na niyan napupunampay si kumapya nagupsepar si kumarata inuitra ka tanong mga ulama tanong so mga seminar tano na di tanong pekagiga ubat tanong dumar pa kau manisa na kedaalan kadilan kegiyang kutwa kasungiran kumapia amini taling makiran mga ulama na ayam masih kurun sa ginawa nagupo na yam yakauman na si ema na niyan na sinitor gupo na yam yakauman na si presidente gupo na yam yakauman na si mayor miyakaw man sa mga artista na api adnap kebayadan na ayaman niya natikit na antuni iba na pagsasakuyan di kami insutaw sagiyang kutwa di rin nakasisakuyay agiyang kutwa kita ning mayran na kanaba kamapian na kayaman na niya na murka kita ning mayran naginan isabab mangurip na Allah ipananggilaan tanwagi ang kutwa mga rarang ito Allah pananggilaan tanwagi ang kutwa kapagpakataling maagi ang kutwa rarang ito Allah sanggulan na ako galabak waya makna niya napagitaw kain wari isan sading kading gulaulaan na gitu ema na niya napakaw maraka umana maraka kumapia nayakap paruning ka na sumapia naundara inong ka kabaka din pakaturog na ayab pakataling maraka na giyang kutwa ema na niya na marata giyang kutwa marata naginan mga urip ng Allah kailangan ayama na niyan napkasalapi daw tanong sa mga ulama tanong pagkasalapi daw tanong sa mga ulama tanong si sagiyang kutwa ayama na niyan napkitaling mayrar ka tanong giyang kutwa gipsugo nirar ka tanong kumapia nagipsapar nirar ka tanong kumarata kailan yaman adat ni kau maamasa aanto na iba na di tanong pumamakin na ganun sa mga ulama tanong na gumada ayam na niyan na ditano sila ng unutan na kumaamasa aso mga ulama na kedasiran na maayama na niyan na mapendingan-dingan tanong sila na gumapagitu di tanong sila na kagi ayama na niyan na daakisyan tanong kubatagtan inna Allah yaqbidul ilm wa la yaqbidul ilma intiza'an وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما itu Nabi sallallahu alaihi wasallam amatan aswallah na tenganan niyan su ilmu kuwa niyan su ilmu wala yaqbidul ilma intiza'an na kanaba ayaka kuwa niyan ku ilmu na ba niyan gansinga kung mga utak udi na mga puso mga ulama wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama inunta na ayakat tenganan wallah si ku ilmu nang gularan ku katenganan niyan aku mga ulama aginan su kapetay mga ulama hatta idza lam yabqa aliman sa taman sa amay kadad na malamba alim dan na malamba ulama sa iku dunia ittakhadu ru'usan na kuwasiran giyang kutwa mana ukatir Nabi kuwa sa mga tao sa mga dato airan pengisan sa mga kukuman na pengipetasiran sebenar na miya binasasiran miya dedegisiran na gumiya kadedegisiran na giyang kaya masa tanong
Nada ini mamakapiran ami tundu-tundu sumanga ulama tanu ami yang awawapat ciran. Gua ni na pekenegitan sumanga bitiran wa mga ulama. Pekenegitan wagi ang kutwa lalagiran. Pekenegitan wagi ang kutwa katiruiran. Na iman tu na ditanu siran kegedaman kami yaw na siran sagi ang kutwa kaya pita kairan kulupa. Na petundu-tundu gudna ina pengada sumanga ulama. Na amay kudit na malamba ulama. Na ayam na niya nagyuto pa na kamapagi tudu mga tao sumanga ulama. Na iman to na madadang tanong sa mga ulamatan. Pagkaisi ang tanong siran. Di tanong siran mi pagatuang. Di tanong siran mi musawira. Napamakutan tanong agi ang kutwa kawiyag-wiyagiran. Anda mana ikapakasire tanong sagi ang kutwa ilmu. Aayam na niya na piru masaya niran kung di na nakapagintaw sang kain niya. Ang tanong makasire sagi ang kutwa ilmu. Amin italing may narakatan. Lain mana lagi yang kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Sadin sa tao ama kailer kanu samarata na alinan yan ang gulala na kubarukan yan. Falyughayyirhu biyadi. Alinan yan ang gulala na kuliman yan. Fa in lam yastati' fabilisanihi na udi niya nagkagaga akarna niya nun kaalinan niya nun abarukan na alinan niya ang gudala na kukatiru yan fa in lam yastati' fabiqalbihi wa dhalika ad'aful iman na amay manakadi niya nagkagaga napakang gudala na niya na kupuso yan pipikiran yan agyuto na maratao to udi nakagwadi niya na kupuso yan agyuto na maratao to wadhalika ad'aful iman nagianan idi maminus aparatia si ikwallah di maminus aparatia ikwallah nagianan mangurip Allah tiya kisabutan katanu o Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kaya dua ukit o kasugu sama piana ugiang kotwa kasapar samarata aya kasugu sama piana paganiron na isugu sumapia ang gulalan sa galbak 5 barokan na amay kadi kegaga napakapenggulalan sa katiru pakapenggulalan kuaya makna niya na peteru nagi ang kutwa mapia na peteru nagi ang kutwa marata ka anak ka pananggila yung mga tao na sadin sa tao abigan wallah sa ilmu sadin sa tao amiyakakwa ko ilmu sa iku kitab suaya makna niya na sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam adinian payag nagyang kutwa unton dinian isugu sumapia nagu dinian isapar sumarata nagyutwa tigmanai Rasulullah na syaitanun akhras gyutwa tigin na syaitan utwa tig Nabi sallallahu alaihi wasallam apangaw syaitan apangaw adi makabteru ginan mangurip Allah ipiyaka pepangkat tau Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutwa kasugu samapia nagugiang kutwa kasapar samarata ay sugutan sumapia sanggulalan ako galabak nagwe makna niya na isapartan wagi ang kutwa marata sanggulalan ako galabak na udi kegaga na pakapunggulalanan si sagyang kutwa katiru ugay mangorip Allah nakagi isugutan sumapia nagwe isapartan sumarata na ayamanan yan na kailangan na ayam pagukitan tanong nagyang kutwa ukit amapia sa lagi-lagi ang kutwa keter o nagyang kutwa isa kung mga imam si sagyang kanan na Masjidil Haram asa kanyan ikapapantagan ang presidente o mga imam si imam Sheikh Dr. As-Sudais hafidahullah ta'ala ayakatir uyan natigyan kung kaya pa may sitay niya kami mur bil ma'ruf bil ma'ruf wanha anil munkari bil ma'ruf sugu nakatigyan sumapia si iku ukit amapia nagusapar nakatigyan sumarata si iku ukit amapia kenapa kaya isapar ka sumarata nagbabasa ka sa di mapia basa o di na kenapa kaya isapar ka sumarata nabang kasumayagi ang kutwa mga tao kung ganabagiran amarata sabaya manan yan na kaya ayaw mang ka na pagitaw adi siran di mamaginom na kanabaya ka sa paring kakiran ako kapaginom na baka mamupaginom kanabagi ito
Ayah segi separ nakakiran ko kapag gino na ayah makna niyan na petir nakakiran agi na marata ini. Kagi na ayah makna niyan na marsika iya galbak. Karena bang kasiran pagugupi sa giyang kutwa galbakiran. Na isugu kakiran mambu giyang kutwa mapia. Na ayah mana na penggelbak na ka ayah muna sa penggelbak kumapia isugu ka na ginawang ka. Kagi ayah katir wallahu ta'ala na tigin manay. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Ayah mana niyan? Na upama na isugu iyo kung mga tao sumapya. Watansawna anfusakum, napakalilipatan niyo wa ginawa niyo. Wa antum tatluna al-kitab, asa kanuna pembetian niyo sa kitab Allah. Aginan sa Quran. Upama na isugutan ko mga tao sumapya, nasakatan mo sumusupa ko na dinon penggelbak. Giyuto'y sabab amiyang panutul Nabi sallallahu alaihi wasallam at diyan yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fatandaliku aqtaba batnihi. Adang ko na apakatalinguma amama si isa alungan amori. Ayam ada niyan na makau masalungan amori na pakapembeton wallah api sembah niyan. Nakikayam beragi ang kaya kasalaan niyan. Na ayam ada niyan na pekelibetian agi ang kutwa neraka. Saya kap kelibetan niyan na lagi ukap kelibeta agi ang kutwa himar kutan desa. Ayah petir una tandesa. Naginan suaya makna niyan na lagi ugalingan sa tebu. Kumasaw mga lukostan. Ayah kap kegaling agi ang kutwa tebu napsenganan sa karabaw nagi ang kutwa karabaw na misangan sa agi ang kutwa karabaw na pelibet-pelibetin na ipesenggeron mabu agi ang kutwa tebu na gitu kap kegaling agi ang kutwa tebu pagkata maka na lagi dutwa tigin tigu nabi akap keli betau-tau si agi ang kutwa neraka na maile kono to mga tao ko neraka na tigirangon mana iya hayat tigiran pulano na inong kayo ni mau ula-ula badi sakatigian so pesugu sama pia ay ipsugu kar kami sumapia nagu ipcepar kar kami sumarata na tigina oy saka na tigian ipsugu kar kanu sumapia na dia kan penggelebakan nagu ipcepar kar kanu sumarata na susugu kenakan na gian ang kun mapenggulaw tau ay ipsugu yan sumapia nagu ipcepar yan sumarata na pakalilipatan yan aginawan yan. Maka masalungan na mori na ikayam berwallah kasala niyan kikayam berapi sumba niyan na kelibetian agi ang kutwa neraka sa lagi dukap kelibeta agi ang kutwa himar sa ikwaya makna niyan na tandesa nagianan mga urip ng Allah kailangan ayam makna niyan na mapadala manakatanwa agi ang kutwa kasugu sa mapian agi ang kutwa kasapar sa marata. Sa ayang gulalan si kuwaya makna niya nakatero ang gulalan ako galabak nagusukatero na ayap pinakaminuson na uding ka kega atero nakasumapya na uding ka kega ang galabak ayama na niya nang isapar ka isugu ka sumapya sang gulalan ako galabak ka uding ka kega na sugu nakasumapya sang gulalan ko katero ka na uding ka kega na ayama na niya na pakang gulalan ang kakupuso ka iyang kutwa kisapar nakakumarata nang gulalan ako katero nagiang ko tuwa ki sugu nakako kisapar nakakumarata nang gulalan ako galbak na udi ka utukega na padalmang kasi ko puso ka agyutoy minus aparatia agyang ko tuwa ka padalmang kaunsi ko puso ka so ka padalmang kaun ko puso ka nagyutoy pinakaminus aparatia na so kasugu sa mapya aguso ka sapar sa marata napipira na nakapangkatan. Sa lagi dagi ang kaya ketero ng Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala at tigina inkarul munkari lahu 4 darajat so kon so kisapar na kumarata na pat aki apaka kataian pat aki apaka kataian aya paganayron na an yazula wa yukhlifuhu didduhu ay al-ma'ruf aya mana niyan na aya kun apaganay apang kata na ko kasapar sa marata na isapar sa marata na adna kisambiun amapya aya mana niyan na
misapa ragiang kutwa marata na aya kisambiun na mapi agalbak naginan number 1 akasapar samarata mini sapar sumarata na aya mana niyan na aya pakatundugun na mapenggelbak agiang kutwa mapiya. Ikadua tigu Imam Ibnul Qayyim na an yaqil al munkar wa illam yajal min jumlatihi. Ikadua tigin akasapar samarata na keminusan agiang kutwa marata. Aya mana niyan na isapar sumarata na apyadin miyada agiang kutwa marata aya pinakaminus na kialbatan sumarata. Na ukianan aya makna ni na panulun. Aya makna niya na ini isapar kagiang kutwa marata na kialbatan agiang kutwa marata. Aya ikatluwa tigu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala na an yakhlifahu ma huwa misluhu. Ibarat yan na ini sapar kagiang kutwa marata urian yan na aya bu mini sambiun na lagi diyan amarata. Na giyuto na da bali utwa kasapar samarata. Lagi dagiang kutwa ketiru akurun isugu ka kutwa sumapia. Meo mangka pomagi yang kutwa mga tao nakaji indulu nakakiran sumapia. Na disiran di mamaginom na paginom makamamu. Nagyuto na ada utwa bali uto. Kabang kasiran siya ba isi sagiang kutwa yang nanian na gal bekiran amarata. Na da balianan. Ibarat upama kaya nanian na isa para ka sumarata. Na urian yan na madagi ang kutwa marata ini sapar ka na ayabu pa kasambiun na lagi diyan amarata. Na da bali uto akasapar sa marata. Lagi di no pamana pia karata tanu soka priba marata soka priba itanu agiang kaya ka priba na di kepakai urianian nakagiya gumanak sumanga tao ko ka priba nayap man ni sambiun na kandermat udi nakasumpaw na da bali agiang kotwa kini sapar na ko ka priba kaya bumia ka sambiun na lagi diyan ayam anani na haram udi na ini sapar soka priba nayap man ni sambiun pamana lagi di koko, lagi di tigitan wakapa, almamiko, mga lagi dito. Nasama no to nadami sapar sumarata, udi namin isapar lagi ang kutwa marata, uwi na kaya sambihan sa lagi din amarata. Ikapat apang kata niyan atigo Imam Ibnul Qayyim na giyang kutwa tigiyan an yakhlifahu ma huwa syarrum minhu. Aya makna niyan na ini sapar kagiang kutwa marata na benek kia sambian sa lawanian sa karata. Ibarat yan upamana ini sapar kagiang kutwa aya makna niyan na kapamagida ni barat. Na urian na yan na aya mini sambiun na kasina. Kia subra anu to upama. Dau tua beli niyan akasapar sa marata. Aya bu mapia ko kasapar sa marata. Na isa paragiang kutwa marata na aya kisambiun na mapia. Udi na isa paragiang kutwa marata na kia bebasan. Udi na kia lebatan na agiang kutwa marata. Ini sapar utaw na giyan kun aya maknanian na kia pakapepangkat agiang kaya kasapar sa marata. Giyanan isabab mangurip no Allah. Kailangan sila katanong ko kababalitan mo pagtaw. Apa di ko pagtaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ama padtano si iko sugu kumapia na ugiang kutwa separ si iko marata. Antano kiran mapad sa giyang kaiyabiyan tug wallah ang mga pagtaw akhira umma permiro ko mga pagtaw aya ka kapitano kiran namunot tano kiran si sa giyang kutwa galbakiran inggudalan tano giyang kutwa lagi uping galbakiran wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.